Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana TVGH so wofre me adwoa searching ebusuanfo abranti a okase ochese na sobe dem e na semwe esi na ne nsem okai na ne se ye honorable Canadian compre kwa Japan ekotia ne sofo kase onhyenko emfa eye former vice president Dr. Bawumia no Musa Abatono ontimi win da nti abranti ne chese ogina so akase 2024 NPP nkuku no mudi no emu fa ro ni na eye honorable Canadian compre kwa Japan e play fa no ne asofo nso e ko deal anya asem keto akra e busanfo de nti na abranti e ka say NPP for mo ankasa mo internal elections omo eye no esiweni enseso mo ka kire na me the massima make can say His Excellency the former president Dr. Bawumia the camp and our honorable Canadian compre kwa Japan the camp ne supporters no our social media no mu yede no omo pe NPP party na se because omo pe NPP party na se manka de mu yinka mo ye internal elections na let us say honorable Ken Winia mu be siga ye campaign de amano let us say honorable vice president Dr. Bawumia so Winia mu be siga akabom aye campaign de amano internal elections de anka mo ankasa mo ho na mo keka mo ntoma we no betimi aboa na ensemu amoka the same in seminar 2024 ye kwa abato na mo kan ya mo party e kodi nkuku tu a jezanya asem kutu nkra mo ntumo ho foda so di nsem hu sa mo pe party ni ye asem mo ya fo na mo di party na we don't think far, we don't think madness na ende ensemble abeto dwomo HSS Dr. Bawumia eye Muslim nti emamo nto aba no emfema no din omo party na kasa omo congress to on ba beko no eye omo flag bearership position na abato no omo kwakoto no eni ensemble esisi ni yesem preto akra na ensemble ya yakoso na branchi ade abeto dwa na o kire se eye honorable Canadian compre kwa Japan why it say bola soja bu mu say ko say edu sune mu si shase kitekite o play role papa anya asem keto for yense se abanti e de etuja Canada Japan ade a o shase ye 2023 and 2024 no wa shase na o san ye bi no in say no no be san die a convince delegates in the MPP no matter abama no hwe ensem bia meka bia no de ntia ya na mani abra mekasa sa no minim de e course 2023-2024 after the primaries and before the primaries minim de na e course sabren asori bia na mewom na oyedifo na Kennedy sheda tua sofo ni bika so mum preaching tia Bawumia as Muslim. Yes, I know what I'm talking about. So shemani aye kono me kasa ya na minim de meka enti ono so hyase ye ho adwuma e wa Sunday say yem pekramuni oba be die so tienie Emma ansakwa no MPP for beko presidential primaries no omo hyase ye say adwuma no free ho afei o ho na odifo na be hyenkom se Kennedy be wi na ma me kra no me challenge bebre enti no mo fra me Bawumia ba enye Bawumia ba asem na meka but ye wade bi wo ho a machi wade kese pa ne enipa onka no kra no oye opa otete nipa ntem na ohwe se obesei nipa e de apedi onu benya wo se nipa no mempe wasem because onya papa omo preach a Sunday yeah so over 2 million voters are into about 2024 elections no any me wo Bekwai constituency and before and after the general elections na me wo ho campaign MPP 4 year na me wo ho on be shiain e wo school dem bebrena ni metimi aka tro say 15% of the 2 million voters and to abano na bebrena ni say MPP abano ma fa wi nto man koto abakra na still obe wini
That is one. Two, 39-40% ejina Kennedy so. Because otua sofoni bika emi preach tia Bawumia as Muslim. I'm telling you. Mini bebre. Enti bebre na ye say ye preach bi wason dem say and sese moto abama kremoni ebedi Ghana so because Ghana is a Christian country. Enti enkrofo a ewodoma MPP say odone sofo na ne sofo akasa asem we ene on to kra so beto man dis ene aba no on to enti sane ma no so enya nsunsuanso kese pa e wa bana e koto 2024 nim enti se wunya wo akire na se wo kekansem na wonte ase a wo ye nipa na wo ma ho kwan sikanti na wonka no kra mempe wasem sikanti because teka nhyia so MP ensema na woka nyina no wotimi se ono ankasa kra no hwe ne nsema na woka no a wotimi se eye bibi na ehye no ema na keka nsansam no enye no kra na woka. Professor Michael Kwe reporter or the buyer efa elections ye call 2024 no ba bie ni ho e kire se na Bawumia Yesrem ni na kremoni da ba Kennedy na yes adwuma ni nyina e wase me se en wase a shase but oye panimu na sikanti on kanokra woni monyam no wapepa no oni en monyam ba biem. I'm telling you sikanti woni nso de wo na so mo obi di sika ebe dada wo twantro sai Bawumia e kansim hunugu ne so se wo ye kremoni na mesra ye te Ghana ha ne kremofo problem ana ye te Ghana ha fi bai Kwame Nkrumah penso ye ne kremofo na atra Ghana ye ne kremofo problem ana we no di adanse se na John Mahama ka se NPP form pe entafo asem na ye no kre aka ho bi na Canada Japan yes ade no because enkomo amudi nyina no stekanse ma no wo ka nyina no sa wo ye badwemba na wo de kodwen kwa akiri a Bawumia as a person na wo steka de wo steka Stephen Amua nhia so MP na wo di Canada achi be se wani munyam sikanti aba ye beto no 2028 wo ho sikani mbegu ase you people should mark it on the wall sikani mbegu ase enti wa obi di sikachi na wanka no kore na wa ye niema etia MPP ene Bawumia no me se sikani mbegu ase se Kristo tiase ye krada so tiase sikani mbegu ase ne ye behwe se mu wo Kennedy ni wati tafo no mo mfa no kore onye campaign on kan semu a